Ассалому алайкум бародаро, подписчикои канали Сауду ТВ, СТВ уяли хуш омадед. Ама каса моҳи шарифи Рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. Ҳозир соат инад 12:23 як хушхабара оз промои эфир кардем. Ҳаматон медонед курс 163 сомон шид. Амонатбанк, Имон Интернешнл, дигарота хело 150 чанда бая мехеза барои ки доллар поли замин рафтеса, замин да рафтеса, доллар да чид 71 шид, 7100 рубл шид да чизаш. Дина 82 буд. Элони чишда ана Сбербанк да вақти периодам чизо да Сбербанк да 71 шид. Видеоро мо хеле чиша намекунем живой шамеоне суратои скриншот нигах кунем намиҷа да ҳамаш рафтеса кадом банк да че 11 че банкои ам Тоҷикистон 11 картара периодча дидагем ки чанд ай чихелия инози дай тараф ҳамаш рафтеса может гузаштагиаш яса шасе аввал да может дидагиаш мо панотон ба худо видео да лайк монед дастгирӣ кунед подписатсия кунед нам хеле зинда бошед.